amenitoa mahali mimi hata siwezi sema ni wapi. Juu mimi ningekufa, Mungu alimekataa na mimi. Juu ile kitu niliona, kitu ile nilisikia, ni kitu ambaye sijawahi sikia tangu nizaliwe. Na Mungu akanipatia uwezo, nikaponyoka hapo na nikaenda baka hospitali. Baka nao mimi niko uhai. Ciugo ici cia Charles Karugu ni wira muiganu wa ati hihi umuthi uyu agikomete mbirira-ini thutha wa tharikira iria yaumirire mukawa-ini wa Dusit guku Nairobi tariki ta cia umuthi mwaka muthiru, indi akihonoka gikuo ciarera ona gutwika no watigirwo na nguraro. Tharikira ino ya gikundi kia Al-Shabab yatumire bururi wiyurwo ni ituria kieha na hari Karugu uria wakuaga na ngari cia taxi nja ya mukawa uyu agieciririe hihi ari kiroto-ini tharikira ino igithie na mbere, no na gutwika mwaka umwe thutha ucio no araririkana ikinya gwa ikinya uria kwahanikaga. Tu kama dakika mbili tu mimi kwenda kupiduka hivyo tu nikasikia poa, nikasikia ingine poa. Mimi ni kwenda kutembea tu nikaona nitachutiwa mgongo, nikalala mbele ya gari yangu. Wakati nimelala hao watu walikuja kama wanarusha hiyo vitu. Sasa akili yangu ikaniambia, wewe mali umelala sio poa. Munyakao wa Karugu waumirire riria ito ici cieherire haria ehithite na kihota gwitana niguo guthukio thibitari kwina ni arathitwo nda no mutino iguru ria uria ungi, akimenyithio ati ngari yake ni imweceire cihirire nja ya mukawa uyu na thutha ucio muturire wake ukioya mwerekera mweru. Kutoka hapo kazi ikawa hakuna, mimi nikarudi Gishagi na maisha ikaendelea kama kawaida. Lakini watu ndugu zangu walikuwa wananisaidia tu hapa na pale. Ndumiriri ya Karugu kuri ya Kenya igitigara ari no. Mimi ujumbe ile naweza sema kifo iko karibu sana, na kifo iko karibu sana. Juu mimi nikikwambia mahali nilitoka sister, huwezi amini. Hata sasa mimi nikiwa nimeketi hivyo nifikirie hiyo kitu, nasemanga Mungu ni mwema kwa hiyo yote. Juu sasa mimi natafutia watoto wangu wanakaa mzuri, mimi niko sawa, sina shida yoyote ya mwili. Isipokuwa hakuna kitu kingine, ni kuomba Mungu tu. Mwaka-ini wa 2016 tariki ta cia umuthi mbirarũ cia KDF ni ciatharĩkĩirwo ni Al-Shabab mwena wa El Ade bũrũri-inĩ wa Somalia, tharĩkĩra ĩrĩa yatigire bũrũri na kĩmako kĩnene. Na matuko-ini maisha ikuhi ni gukoretwo na ciiko cia tharĩkĩra cia gikundi giki. Ica ikuhi arutani atatu makiuragwo mwena wa Garissa, ona gutwika thirikari ni thiĩte na mbere na gwĩkĩra mitaratara ya kũhũrana na ito ici, guku nayo thirikari ya bũrũri wa Amerika ikiranĩra uteithio kuri bũrũri wa Kenya. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Bũrũ.